Zdravo ljudi, Heroes of Balkan Team ovdje i pokazat ćemo vam kako se koristi Audacity. Audacity je program za audio obradu. Besplatan je i jako je malo zahtevan. Znači uopšte kao da nije zahtevan. Ali može da bude težak za korištenje. Naša verzija Audacity je 2.3.0. Znači ako vi imate veću ili manju verziju, možda neće biti toliko isto. Baš isto. Ma da ne odugovlačim više, ajde da krenemo. Ovako. Ovo sad je ravna površina, gdje se sve odvija. Ovo je ovdje deo i za reprodukciju i snimanje glasa ili zvuka. Ovaj ovdje deo je za kontrolu zvuka. Ova dva su za praćenje. Ovo i ovo će služe za smanjenje i povećavanje jačine glasa kad će mikrofon da snimi. Koliko će biti osjetljiv. To. Ovo vam je cut, copy i paste. Ovo je trim audio izvan selekcije, odnosno ono što niste selektovali to briše. Ovo je silence audio selekcija, znači selektujete ili nešto, to će da utiša na minimum, odnosno da se ne čuje uopšte. Ovo je undo, redo, zoom in, zoom out i tako dalje. Ovo nisam siguran šta je, valjda Windowsovi kodeci za audio obradu. Ovo je koji ćete mikrofon da koristite za snimanje. Ovo je ukoliko ćete kanala da ide. Ovo je speakers koji zvučnici. I ajde. I ovo je pozicija selekcije. Staviti početak selekcije. Ovo nisam siguran šta je. Ovo je koliko će herca imati projekat. I sad komande i efekti. Prvo da prikažem ovaj monitor i čemu će to da služi. Zaboravio sam da kažem. Kad stisnem ovo, počet će da prikazuje koliko je glasno, kao što sad vidite. Znači, sad, kad bi ja ovo pojačao do kraja, bilo bi mi do crvenog polja. A to crveno i žuto je loše, zato što tad dolazi do šuštanja. Što je naravno nepotreban efekat. Da biste to izbjegli, smanjite ovo do 0.5 lupam. Evo. I sad je to smanjeno koliko treba. Mogu bi ovo. Sad vidite, ovo L i R su ovi kanali. Channels. Uzmem ono, ići će samo na L. Zato što to je noli. Zato što će se obrađivati u jednom kanalu.
uzmeš stereo i ići će u 2. E sad, da krenemo sa ovim opcijama. Ovo ovdje, ovo dugme sa ovom crvenom tačkom je za snimanje zvuka. I sad, kad sam ja to stisnuo, sam je počeo da snimi glas. Stisnem space da bi prekinuo. Prekinuo sam. I play. I sad, kad sam ja to stisnuo, također space, sam je počeo da snimi glas. Stisnem space. Pauza. Play. Stop. Nastaviti, na kraj. I tako to. E sad, ovdje deo je, ovaj ovdje služi za selekcije. To je selection tool. Tako se zove ovo. Kao latinsko 1. Latinski je bio 1. Počelo je to sa selekcijom. Sam sam selektovao ovaj deo. Ako nisam lepo selektovan, dođete do kraja. I ako dođe do ovog prsta koje pokazuje, to znači pomeranje te selekcije do voljene. Isto tako i za ovo. I ako uzmete, ako prevučete sa ove strane ili stisnete, to je također selekcija. Ali će ujedno tako i da pusti zvuk. Pokazat ću. Sam je počeo da snimi glas. Stisnuo. Kad sam ja to stisnuo sam je počeo da snimi glas. Vidite? Dobro. Ova druga opcija služi time tako što ćete da smanjite ili da povećate određenu intervalu. Pokazat ću to kako se radi. Znači, uzmete jedan deo, jedan trenutak. Uzmete bilo koji deo sa ovoga, stisnete, prevlačite i dobijete ovo. Ako ide na gore, zvuk će se pojačati. Ako smanji, ako ide ka dole, smanjit će. Znači to može i ovo. Može da napravite više tačaka. Znači, to je to i sad, kad bi pustio, sam je počeo da... Jedan deo bi se jače čulo, neki deo bi se manje čulo. Tako vi to možete da odredite šta će vam, šta bolje da... Šta će vam se manje čuti, a šta više. Sad da vratim na staro. Ova olovka je komplikovana. Morate da je zoomirate dok ne dođete do tačkica. Trenutak. A F1.
Evo, tačkice. I sada koristite ovu olovčicu. I tako se to koristi sa tom olovkom. I vidite li kako sam ja tu napravio? Što je bilo... I sad vidite kako ovo sad izgleda to. Sad vidite kako to bukvalno doće. Snimi. I kako snimi glas. Snimi glas. Čuo sam tu pucnjavu. Snimi glas. Stisnem space. Jo. Sad... ova lupa je za zoomiranje i odzoomiranje. Što već i samo... Znači ovaj time shift tool. Meni prečica na F5. To vam je move tool. Vidite kako ja pomeram ovaj primjerak. Kako želi. I to slobodno. Ovaj multi tool objedinjuje sve ove 5 u jedno. Te možeš da selektuješ. Te menjaš ovo. Te možeš da pomeraš. I tako to. Sad, ovaj silence tool, što sam i bio pre rekao, utišava selekciju. Utišava dok nema ništa. Sada pustim. Nema, ništa. Ne čuje se. Snimi glas. Utišali smo to. A to može i... sad može i ovo da se obriše deo gdje ne želite da ima. Da je izbrišete sa tracka. Kako već. Ili da uklonite neželjene delove, da skratite one tišine. Ili ono neželjeno. Samo delete. Imate jednu opciju split. Čemu ta split služi? Ona će razdvojiti ovo što sam sad... Ovaj primjerak sam sad pretvorio u dva primjerka. Tako prepolovio na pola. Ta pečica se nalazi na S. A imate i ovdje edit, clip boundaries i split. I tada dobijete ovo. Ako želite da vratite, da je spojite, mora da kursor bude u normalu. Da bude klasičan Windowsov. Ja sam bio promenio ovaj, da mi bude ovakav. Sad. File menu je za ove prezete i
čuvanja tih Džangulija. Edit je za one osnovne, za sve programe što, sve opcije, ka delete, copy, paste, to slično. Select, selekcija, view, kako želite ovo da se vidi, koliko da bude zoomirano, to, transport, premeštanje, track, pratnja neka, generate, stvara neke tonove, sad uzmem ja, selektujem ovo sad i generišem noise. To će ovako. Tako. Jednoličan ton. Imate i ovu foru. Imate chirp, ima sve tako. Silence je samo za utišavanje. A šta će tu generate kad imate i ovdje utišavanje? Te ima ovo. A ne. Znaš on je htio. Dobro. Efekt su... Vidite koliko ima. Efekti su... No, efekti. Tu ima sve i svašta. Imate echo, equalization, fade in, fade out, invert, noise reduction. Noise reduction je jako korisna za uklanjanje šušanja. I tako dalje. Nano, mogu da se dodaju custom ili online skinuti efekti. I to se uglavnom svodi na plugin. Ima i ovo. I tako to. Analiza je... Analyze meni je za analizu i traženje nekih određenih zahteva. Tool je tool. A help je neka pomoć. Ne znam ja šta već. I sad sam ja to pokazao sve. I sad da pokažem neke druge stvari što će još biti korisno. Sad, ako ne želite ovo da čast vama miše, imate pečice na tastaturi. Koristite Ctrl, zadržite i kotrljate točkić da zoomirate. A Shift i točkić pomeranje ulevo udesno projekt. Ovo. Da ne morate ovako da pomerate. F1 je za selekciju. F2 je za ovo. F3 olovka ona. 4 zoom. F5 je ovaj time shift tool. Move tool. Ovaj multi tool je F6. I to. S je split. A ne, to. I tako dalje. Zanimajte se ovdje
I tako to. I hvala vam što ste nas gledali. Nadamo se da vam je ovaj video pomagao. Da vam je bio koristan i da vam se svidao. Ostavite like ako želite još. Biće ovoga još, samo ako lajkujete. Subajte se i komentarišite i lajkujte stranicu na Facebook stranici i uđite na naše Discord servere. Hvala.